pisan sing sebelah kiwa, sebelah tengen urung tak ganti. Apa nih? Totalane. Sebelah tengen Baut. buat rodo ya? Ya, tok. Usahain yuk. Ganti papat deh buat rodo ning kene. Papat gak bisa itu. Yo kanan kiri papat-papat gendengan iki. Mulane kuwi. Wes ta tapi. Wes. Bose yang ngomong ini. Anu utangku ngene nang bayar pisan lho. Balik ya aku. Dikon seneng kene pisan ngerti lah kene duit jancuk aku. Padahal yo turun dibayar kabeh pasir iki. Apa tarian pasir patang rit to ning SP Telurung bayar. Pasir rodo. Pasir desa lho. Anu jalan tuh. Jalan. Jalan Karman itu. Tuh nganggo dhewe saka mandiri kae. Sing jalan kene Ono. Ambon, Amboi, tembus nang balik desa. Kerjane rampung duite urung. Ketak kalau rai. Ora dibayar. Kaya kuwi. Balik aku. Ya. Ayo. Ngapa toh? Wawan nih kalemen lho, megur ngisione laran kon bocah limbarang. Anjir. Ono terus nesu, takone meneng ae lak matamu mah niku. Wis ya. Mau wes kok. Aku mau wes. Wes kowe. Iya ta. Artis kowe berarti, Dek. Wah, ngomong andalan aku. Kowe mlebu kontol-kontol tok. Pet, pet apa? Cil. Cil. Tulungan aku ta, Cil, Cil. Anu. Apa jenenge? Sop, karpipo. Karo sambuan. Apa? Sambungan pendek. Pipo. Sop. Sang tolak tebuas. Neng di. Iki ya yo. Kayu itu mas jadi artis berarti. Rumah kan diupload ya. Ngono kuwi cek diedit barang mas. Yo, ya makanya nah kreasinya pengen api. Dalam komputer ini nggak bisa ngedit ya. Cepet nggak di komputer mas? Hah? Cepet di laptop. Udah ya. Laptopnya malah hilang, colong maling nah. Iki. Iya, keren. Ya, nah aplikasi ini kayak Master. Iya, jadi
Photoshop kuwi. Photoshop ya. Iki yo Nah, aplikasi HP. laptop Photoshop. Lho, kok ora sedeng to? Itu HP yo KineMaster, PixArt, Pixel Lab. Buka video ya. Ini lagi ngetren iki lho. Apa? PixArt. Oh. Padahal zaman tuh dhisik gawe tahun 2013 sih marang tak hapus kok. Lagi ngetren iki di Jawa. 2018, ya 2019. Bulan 6 Mas. Bulan 6. Karena enek sing nimpali. Sing posting wae wis tuwek-tuwek ayo cepat-cepat di kuburan sing akeh. Kira kaya aku ngomong ngono. Ini enek warung bibi Mas ya. Warung apa? Warung lho. Pasang ngene piro lho? Mbok awake dhewe pasang piro? 1,5 juta. Di home. Itu gawe anten. Ini kan gawe anten paling. Cil, HP-ku dicas, Cil. Ora enek kabel Telkom. Iya. Wis buka awas sing buka WA titen ono we. Tulang bawang wong ngedhi kabel dak iki lho kata tulang bawang kok. Kabel apa? Kabel dak gawe kabel optik. Pendem ya. Telepon gak salah kata tulang bawang bayar iki. Itu mang sih. Arep ngopo? Suci ngopo ya? Sebelah kanan kiri. Wis iki pasang kabel. Ya iya, tapi gini piro. Sekian nak sore. Ikone. Kita paling jam 6 nih gitu ya. Buh jam kira iki. Jam piro, Cil? Lah, Kowe. Yo iki cepet men ya. Jam kowe kan iki modele. yang Jawa mari magriban iki. Iya. Jam 5:30 ya. Tengah 6. Jadi jam 5 saya depan, karena jam 5 ada. Ini jam 6 cek Padang ning Jawa jam 6 wis petang. Tuh, mana malam minggu panjang berarti ya, Dek. Angkat tengah itu loh, Dek, Dek. Ya. Kali dong saya malam minggu. Ya iya kan. Ini tipe juang cinta loh. Keleran tiga. Luar apa semua. Cinta kan. Kowe nyambut gawe Lembur ya rada jam. Ikut biar tenang. Ya YouTube kan pasti. Iya, 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 YouTube kan